Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo engalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphila obukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala okuyona ke le channel awenze kanje mntana sekhaya awulike ivideo ebese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthole ama notification uma kukhona ke ivideo esifakayo. Sikubhekele ke nje ama transfer rumors ke akhona ke kuyona ke iBetho iPremiership sokubhekela lapha kwezimnyama iOrlando Pirates ke umdlali ke wasemumva oyi-left back aphinde ke futhi abeke i-left winger laphana ke uDion Hoto ayaqina ke amahlebezi ukuthi ke since Orlando Pirates ingayikhulumi ke indaba yokuthi ke avuselele ke i-contract yakhe ngathi ke kunezinsolo zokuthi ke ngathi ke uyojoina iqembu lase-Egypt i-Al Ahly njengamanje ke eqeqeshwa ke uyena umqeqeshi obekade ke eqeqesha ke lona ke ibhakabhaka uJose Rivero. Lokho kuza ke emva kokuthi ke uDion Hoto kubonakale ke ipost yakhe laphana ke ku-Instagram efake laphana ke iscreen ebesikhombisa ukuthi ke njengamanje ubheke khona ke laphana ke e-Egypt eCairo. Ngalesikhathi ke samanje njengoba kuvalwe ke yona ke season abadlali abaningi siyabona ke bayayikhipha ke baya ke ema-holiday sibabonile ke umdlali weKaizer waseswini laphana ke umfokacele naye ke epostile ele eCape Town ke spenda ke nje ama-holiday okungenzeka naye ke uDion Hoto njengoba ke eya e-Egypt mhlambe ke ingoba ezikhipha nje naye ke eyospenda ama-holiday akhe. Kodwa ke since Orlando Pirates ke ingayikhulumi indaba yokuthi ke imsayinise ke i-contract entsha impela ke kunezinsolo zokuthi ke ngenzeka ukuthi ke uDion Hoto ke ungomunye kwabadlali impela ke abafuna ke uyena ke umqeqeshi laphana ke uJose Rivero. Ngifisa ukwazi ukuthi kuthini ukuphawula kwakho, like ivideo, comment kwi-comment section, mina nawe asihlangabezane kwivideo elandelayo. Nisale kahle.